Shwa bangin sedang ya ke kubor, ni kerpat ipi ki nongpet, ban subscribe ya ke ni ke channel, ban klik ya notification bell, pen yo ki kubor na ke jylla. Uwei ni Rangbah belaya don Bynta ha ke Jing Iakhih Hill State jong ke jylla Meghalaya ubah AS mawlong ulawan ban ieij kyrshan ya ke Jing Iakhih jong ubah Ardent da ke pynlong ke shong shah thngan khmat ke main secretariat ha katei haba jingkren uni Rangbah ula iathuh ba ke jingwan jong long namar ke ba jong ke jiat bynriew badru ke jingeh jong ki khun samla kari ula iathuh ba kum briew ieij ya ke jiat bynriew la ban Shu Peit kai Shuh ula kentu ya ke sarkar badai ban shimkhia ya ke ni khmat ba ke katei ya Uwei ki samla badru ula ong ba chief minister dei ban le shiliang ya kani kakam tang ban mentoi laki jong ki jiat bynriew Gisang balang api lebih kepesu api piabon piaki issues dong among ini mereka ni kata hubun lom bantai kam tray jam boleh bencu support 100 they tang 100% 101% jadi ke isu naya pei hane pei ya jai bynriew kumba pei ya kapol banging ya state ni pei ya jai bynriew ni pei ya jai bynriew hakata ka rukom ke kani ini segmen tak pei ya jai bynriew tu saya lihat kai krivel la tagi de bentai ka jai bynriew ka don ka jaka ka ba ndai tang bong hatme riat ila don lupa harian tambah 4 jam dadakas ni shah ya kena rostar bukan Ngam yang ini baru lagi Ngam jelok kumbang Ngam kok dapsai ikon kiti juga ni tinggal apa tiar ngakra ni kalau Uwei lalu tak tahu kopi ki minister ki parti ulum kejon panbon Uwei kejon ngomi fi support ki dangdon mata ko bor ki persa ki sel ki crunchdan grik pateng di sakodo ki bagi sakodo ada femia tray yang ini isu. I'm not against or favor any party. I'm not talking about party. I'm talking about the jiat bynriew. Rikasi akran dia kata bangin access kan baik. Namar ke kod agak karai ke ong ai ke state government kan baik. Tapi lagi ni ke government kam sima tai agar kon betai all parties, all stakeholders, all NGOs kusutu namar kusutu egenil rayon san force menjua kemod ke jongki kala ngai lengai kawan ketuga baklok kala he palat kala kemod jongki sudah tisai jongi gini kan perkat dia kata habis kata kalong very harmful dan kata kedau la Shu Peit jam ngai support ni kan di kampung kan namuan ande ban ong ban sim kapu yai ngam tei dia kata ngawan kam sem ide ino ya sep ieij but nawan dah kata kami sem ban ya don lang but kamparu ban interview kune sai pinawan te welcome ai kene ka interview kan ai sem ki wei pat ki para do para sam kham tam ki senior citizen kumangi wadi shong dia wadi Shu Peit nam tu kat bala pan pon Uwei wan sini jaga hukum ini ki support sikenta arta syadon pi gede Rangbah kelebihan wat chapte ni Uwei kini ki ngapi kini ki parti revolum juga ki ba bon dengan pei ya ke jiat bynriew wat pei itu bersyuki jompe rasai ki sel ki long dia jompe kin sa kedok ti ba piale kumne di safar gitu kano senam dia long long minister itu ki khod ki besar ki ran sedang grik dan sedang what will happen to them rakane kane isyanyo itu kaman bring advan what yang saya pei ya kata ke belum prospektif ni pandai tai harus pemedai dah senyan John Peit ya kasih janjian, kasih war, kasih penar war, baik kasih bayar. Population ini kalau sitam, lalu census 1981, ngadon kiri record statistik. Aji Shah reservation lebih katum ke population ke jiat bynriew, katum ke numbers lebih samta. All India paten ke digumta. Bynriew is tolerate. Buat lagi ai putih Bynriew dalawan sakane boleh mentah roster sistem kalau long sunyon. Bat pentinyan kuma pentinyan ya ke jae au khulung bupala kha nyon daga board kuma daga thorsi juga government which is very wrong when you pun kloy awal kumno ila state
yo state le ka lenti ko dei non violent direct action kami dia lam Rangbah jui ko miswa ngam juklet nak mention nang ni kin ai from shaiki yoi pa jiji swell ba bring mastani ba hoping angka ini ke Rangbah juga don le ram ni de lenti chepteng to play to play pan misdang da kin duai nak temau ke shooting September ngi wan skating ang ni abang ini national ngadi nak setia di duai tu Ramadan tagi dek national rural hall nak kiwi kitang kumba spa ieij volunteers santuru duai the Uwei pastor Rangbah jong balang Uwei pastor Moore Wilson dan bagi sawan ang ni piketing ban kalalong successful ya state layo ya tagi tem delo kata jingli jong fish pang kan reservation awal na ikra ni kiwi ka sau khou iki garo sau khou ini buat nabas dang ru galong defective tangongi ieij ni tolerate namar ki nong ila jumi pa hill state SAKE tu kapor hapan le do ai kani bakan nya ibet ki ieij atun bijinglong kapor de ka surong normal kumto tapi aja nakani ka number of posts de namanta hakani ka roster re kimpes naga number of posts manya ibet ya kata fix kata ka roster system ka bakin page nakakadar Shuh Bynta ke kadar nomor Shuh Bynta ke kampion kita itu profes don garo ne don ki thok tayu garo nomor jongi gitu to bari kata ieij san post dem menjua retrospective effect ba ya detin kita kami kata berkeran te tong ini keren yen pe retrospective ni kalau bakla nreng ieij Gila ieij. Kita bentam mengi tam ieij bagi lale Rangbah tu kapor ting ieij. Wajah kan niu katei kapor kaya menta ka ba tak review no. Tuan ka population ni kelabun ubasat banang jingi bobon. Andai ya kata kelam kelan warna apa ya kan ni ban warna ya ka san post dem swa pendak sika beduna. Kanang sdiu nam sdiu. Nalor bakalong defective menta kalong poisonous. Kalong kepi ya kan tungkam tungjam ya ki khun juga kalau kopi itu tadi dia tahu kasih ni secretariat Shu akan dia post LD kat nomor kiran kasih dia bagi garo oh dan garo David Shim ya ka jing tungkam kat kum kan number of posts not the number of kadar ki pe ye ki jongi ki beladon mo miswa ki don de Bynta adalah itu teh space apa ni kata kaba dang trik Bynta kai status quo I want status quo abang kan ndai ban pen he ya kata dah kabuan ra dah roster bakal lain retrospective election wrong decision bakal decision kebala siliang dari memang ki minister ini show berong kasih ini dalam bidang share ni kata title kasih kamu pimdan moral support hal ini Stan, Shuh mereka tak tahu, kita kasih.